Teka! 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 Masay kapag kira ko ako'y. Masay kapag kira ako'y. Lewa tapinaina i tātou manuol kai au i le manu nei whamolmole. A whio mai rongo kala mai au. Lawa tui tātou nuu, ka poinga tātou nuu ia o lewa. Mai a tapinaina le manuol kai au. E uma faz tātou tala ia pe a mai ale. Manuol kai au. Tuli. Ole polo keki lea ua tusa nei ma le tolu aso amata ma le stofies frele ma le sto na i fa uma nei o le toe faunga lea o ba alo ia le ke va e ko va pau pau a ko le va alo ko le e pu o so e lua i tu uma alo te va ia tu va ia va alo pau pau le sa ka o ya sola va ni we ia le na pa ia ia li ima fai tule le afio anga nei o Poutasi Falealili. Fai le tau sambi al taia. E fatu funga ia o ia i le taimi le nai. E funga lava mai nei le atu Falealili. So they used to use this to wake up. That's one story associated with that. The song that's bought from the story. Yeah.
Hi. Hi. I'm Ame from Radio Polynesia, and also I'm going live on Samoa Entertainment TV right now. Cool. So, and I understand that you're part of the project? I'm not a part of this project. Oh, Me neither. No, I'm just, Yeah, I'm sorry. just Yeah, a yeah. I'm an visitor. observer today. I'm a part of another project next week. another project next week, and what is that? It's a heritage project that's specifically to make the nose flute, the fang fang. Oh, So this will be at the other arts in Tiapapata. And so yeah. Oh, and what's your involvement with this project here? actually, I've just been invited to come and observe, and yeah, because Steve, who runs the other Tiapapata Arts Centre, Yes. I'm staying with him and I'm helping him to co-facilitate the fang fang making workshop. So where's this fang fang made from? So this is made from bamboo, usually made from bamboo, and I think Steve made this one. And where's it made from? It's made in Samoa, Tonga. It's been made here. This Yes, this one's this been product. made here. Yes, that's right. Who made it? So Steve Percival. Or did he make it? Made this one, yes. Yeah. So usually these instruments, you don't really see them around these days, but No, I haven't seen it before. if you go to a museum, like museums in Europe, New Zealand, They have have a it. whole of these. Can you play it? Yeah, sure. So you play with your nose. It's a nose flute. It's a very soft, gentle sound. Is there another hole behind there? No, it's just this top hole. You place Right your here? Nope. It's just this hole you place your nostril on and then play from here. But it looks like your nostril is on the other side, not directly to the hole. Yeah, it's just kind of sitting just almost on top of it. Oh, Yeah. So it's yeah. kind of been a lost instrument, but there's some people trying to revive it, and I'm bringing it back as well. So yeah, that's part of the project next week. oh, that's cool. Where are you from? I am from New Zealand, but I am originally from Tonga. Yeah. Oh, you're Tamatonga Lele, yeah. And your name? Saya Tuitaki. Saya Tuitahi. Yes. And where is she from? And this is Anna. Oh, yes, please. From the Netherlands. Netherlands, yes, but I'm just visiting. Welcome to Samoa. Thank you so much. So you're just visiting? Yeah, I'm volunteering at Chapapata. Oh. So I'm there for a couple of weeks, and I just really wanted to learn more about Samoa. So I just decided to come. How did you find out about Samoa? Well, I studied cultural anthropology for a while. Anthropologist. Yeah, and so I'm very interested to learn about cultures that are geographically far from my own, but also built very differently than my own. And yeah, I've read a couple of interesting articles when I was in school, and I just figured I wanted to come to this part of the world at some point. So far. So you've been here for how long now? Only a week. Only a week. Yeah. Only a week, and this is a lot to see It's within a week. incredible. I've been able to see so much. I just landed in the perfect place, I think, because at Chapapata, so many people know a lot, and Steve is really Yeah. great. How much more time do you have left? I think 2 or 3 weeks, depending on Oh, when that's a lot of time. Yeah. Yeah, you can see a whole lot within 3 weeks. That is yeah. true. It feels like that's it's a little nice. short for So how far far, it what do is. you think of it? I'm Samoa. really enjoying it. I think it's beautiful. Every tree, every plant seems to be in its prime. Yeah. And people are lovely. And I just really love how much there is to discover culturally as well, and how everyone's working to keep things like building these boats. That's right. What else have you seen already? I haven't seen too much. I went to an opening at the museum for. I think there's a. Oh yeah, that was sometime this week. A new museum? No, it's about it's. The, Or is it a launch of a new? It was like an exhibition on Yeah, an Chinese exhibition. migrants, I think. Yeah. Yeah, which is Oh, also you've quite- been to that? Yeah, which was really interesting as well. And I'm just trying to sit still and like look around. And I feel
sometimes you learn more than when you're traveling around a place. Beautiful. That's wonderful. Sorry, I haven't heard your name. Anna. There is another Anna from the Netherlands as well. She's here, and she comes here like once a year. Really? Or like every other year, but she comes here a lot. That is interesting. Yeah, she stays in town. I'm sure you'll run into her. Oh. And her name is Anna as well. That is funny. From the Netherlands. Yeah. She's in town as well right now. Sorry? Is she in town? I haven't seen her. She's probably left already. She was here during the Chalcom time. And that was last year. Yeah, wow. So enjoy your time Thank here. you so much. Yeah. And you are nice. working you're here for the radio. Yeah, I'm Samoan, and I work for radio, online, social media, freelance. But yes, basically I'm based here now. I work for Radio Polynesia. Oh, so Yeah. it's Polynesian wide. Yes, it's worldwide. And this is Samoa Entertainment TV that you're going live on. Yeah, for now. So and that's going worldwide as well. Exciting. Yeah, enjoy your time. Thank you so much. Okay, Anna. Eu sou uma cama para uma punhei, não uma foi para babi. Oh, le lang mau ile ba Samoa. Pa lo Samoa. No Poutasi. Le ye Puoso. Puoso I luma. Mai Puoso I kua. Le la ba I pusa uma makua le va ale le o la po fe luma o fe tua. Ale va ala le wai lo luma la. Le la e fa luma pe. Ja, no Poutasi. Alla se mafia o oleva. Ja, me umai e fatutu. O ingai Poutasi Falealili. I le malae o le aonga. Malae o le aonga I o Faleaonga. Le mele iai ia le lato o fisa hoi leo le tumano. Ia ma le vaile le tau mai. O le samila lang moanga mai kua ko la au le piko I kai. O Faleaonga leo. O malai leo Faleaonga le ai. Faleaonga kai o le art center. Art center. Ja. Ma elo kua. Ngala elo fai kiki a. Lale umi ka ile va kasi. Lale umi ka ile va alia. Korias. Asko. Lale ngola au le ka ile va. Kamaling pa lang po kamaling samo.
Kamaling pai. E ululi mal pai. Ya ya ko les kamaling ya fo nga le wa nga ingay. Oh, le ai. Ah. Kamaling pai de. Kaila po ang kamaling. Kamaling nila kikia le la po kamaling nila le sa pa yun. Oh ya mo i. Arke le la le va pe ko la po ang kamaling na. Wal swa fo tu funga le. Ka mal swa fo tu funga le. Oi, ya se fo bugia. Sa vitsa. Dari siapa um. Ya ulma ko au vale, ulma ko au vale, na yo usi baya. Ya tio. Mahekala. Yo. Yo lama udisi sio ya marmako kamala le mas tapira la Malaysia usungan le faum mulai. So inda le go. Yo ko inga lo ko aparkare ya lo wala fo baya ma ko malau. Kakain ma ko bekano le wan pa de boy. Lo que va kula wa pula no le va o le alan chonga fiche fai ai. Yo boy ya sas na gola ye le se tu. Uma foi com taxi, uma foi com fogo, mano. Olha, ele fono le. Ele lá papa, mano. Toi tá, ele se fosse lá, a outra tá ele lei, ah. Wala lá. Olha, lá que lua fa onga. Ya, oleh si masuk fogo lá se que tá boa aí lá oleh. Mga ko ingay. Foi pa manaku ya. Da ko le ko kia fo. Ele quer usar mo ala kaya. Wai ngamalo. Olha, lá que lule nga olha. Oleh si lele. Le fi lele. Oleh nga oleh si lele. Iya, que cai lá lo. Tôi cả cũng sao mà sinh ra nó lolo mà mor ba đi phải gì Fai mi silu. Iya. ya nó có cái lele phụ ya à nên cái sao phải là sao cả el ba phải bay lên phải gì voi lên fish fish ya rồi lên ba mor mà sao là phụ nó phải là nó bị ba Ah. ai ole fi lele la ole al fai. lele sila ang sa pa ngai phải yo ba pa Le ale fai ngai cai lá lo singa me sa pulu. yo le no fuar ka tu la por pa ka Kangola ka ese pa uwe mai lo nga angole ko we ku ifa malu ho ye nga pero da pa ke ba ole menga sa bola ko sa ma ku na so ri fidele Ai o choe ma woni fi lele. ya ke va ya la fidele la ole ko si ai la lo le ka go ko la ye fidele la ba ko ko ya mo Fa wole me lo ri fi lele la au ha. Ah, la au malo. Ai fa ye la papa. ya Fai ai fale au le ngala ngai ele nga fu ah. ole ese le fidele nga ko ile fu sa se kai ko pengar ora ko ole la so la ole pai ka pa ke ba ke pere ngore ki le fisi ole le fisi Ele se le fifi la o le fifi ya ole fisi la fiel la ya okay lo ai ma wal makongu. yeso A lo que o que le o que va ai se fifi inei. yo le fisi sorry le fisi le O ile se me mo me se fifi. le ke do wo mo wo ku ngala Que va? saru mo ya le la fa ngar ke duar pa la nge ba I le la fa ngale chu pek epoxy e mo e. ya wa fa ngale ko ingala le ba pa lai but lai ole Mo vai le va ale fai fu o so. Le papa sa le va sa mo va alo sa mo. Manga ya. bagi wele Le ai va sa mo la va ngi we le. ya ba la ma ko Va ngi we ngai kai oi. Ke mi ngai. le pis pe ia kaskula le mai for ba algo la venga fa si kero ngat bu Le va alla. ya Yo vai koi fai le koi fa fa o fu lunga. A kamanga ai ba vi. ai ko nenga le ka ko 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 plan for le ba ya le la si ka ke wo le wa ko wa so ya ka umangangi le fa bo le fiat me le baru kaya fa Au se uma jo ina. ya o Malaysia na ke bangkok ko Yoi. ya Foi por manguia Malaysia. Oleh lua au. Wa oleh lua ame. oi Ke sa mai i o e.
Ia o le ofisa Falealili, le Samoa Entertainment TV, ma le Radio Polynesia, mai New Zealand, ma Apia. So i fua manui e lau fionga. Vai a ko oe leo kai ka muka i a kai tupunga a ma lo lava. Kau sampai ini ya. Ya ngai ole fellow sixing. Ya. Mo umalang fellow sixing. Orang winga la le ma wala lo ping fiki wala wa sa wale ngo ko fa kai lo ping. Oh, yo me ngai lucky e yo kenge fa pikoa e fa mieng. Mai o to fa la tia mai fa no. Ai la tina el nu. Mana yo to pulo keki. Ya. Sau no, ole o va ai ole ai ia. Ole tau ma fa to fa fangu mai. Fausaga ba awa so na mua. Chào hội rồi. Thế là đi không phải quật phát một mấy gì cho nên là bắt cả các bạn của thế là đây nếu mà chúng ta mình ai luôn đi các cô các cô cha bộ theo chia cái gì ai cái đi nếu bây giờ biết giờ đi ai đang hồi phục của Ole te vai ole whaonga ia mea whainga ruenga taimi nei Fatusa i aso la ko te vai lai ta tia to i maailunga i o ele whaonga ina sau noa i le kelu le sa whaonga i aso la i kelu ele waa o a me sa whaonga sa whaonga ni chabo sa e ni me sa kawa ai e au kare e ni mikere Tengo vai. O e man tua ole ale mea le na. O piu le a fuki ma ho fo. Ole fai mai tama ole ifi le sila awe. Da kinga me ole. Tu te pe ma pakki ho ele a. Pa yulu wa. Pa mai ye yo me ha. Ale ila se me o mau a. Yo le ko ye kinga me a ne mo. Wa pak. Pai kine pai. Kêu mấy cái mỏ cầm trong đi không mà. Au fe lai mau ai. Pero lai mau à. Phao hoa kia đi cái câu qua phao ngỏ phải có ca mấy sao bây giờ có công ngồi để ăn ngồi đi rồi làm bên này giờ ban có cái gì mà ban xuống à quá rồi mà giờ thì mất giờ ta phát đi mà mấy đứa kia nó ngồi đi người ta là cả giờ mình phải Ar ke mina nge wa mix mal suau. Ya, hoy día vamos a hablar sobre el valor de bato. Ya el valor que ya no tiene. Ahora vamos a hablar de yo tengo una cara, chat, valor de con yo no me lo ya oye, de normal ya ahora gaman. Pero el tengo caco Malu siang lagi piye, ini apa piye lah, aku pun banyak kangen, saya malah kaya ada banyak sih, ini saya nak kau makan sendiri lagi, apa saya boleh diskusi lah. Ete sila fia ole ale winga o pule, atingi pule ye pa mau i lunga o mea. Meio. Tá com o
dan kau pia je. Ayo pule. Ayo pia. O pule, aking pule, aking fingo ka pule. Leo ke vai e fa e ku lungo ka muam ka muli o si ba ole ale winga. Foi lá o pai não foi vai. Meu pule. Lo lava lo pionga. Ya. Tasi, lua, tolu, pa, lima. Lala, ole kai foi. Oleh kali. La? Kali. Kali, mamafa. Mamafa. Dia orang baru. Malo, sao le ya. Kali. Lala, ole kai mele. Lalu le par pada lalu nak saya awal ba. Lauro ko. Awal ba. Kai amu ia la Falealili wa. Wo lai ile kafa. Le ale tafa. Tafa kama ningi pala. Kemarin ya. Que se le fiele vivo pule ye aquí ni pule ye papi no va ye te. Le. Le pule aquí ni pule. Que vaya y va a eso. ¿Ya? Que le vaya ese pule le sami, que le vaya ese pule le sami. Iya nga, aking ipule lang nga, may kakapi, may pamamango nga, may leya. Que vaya ku ilungo ba?
Falling of Ayana al time la night o le se tona ile lona lua se fulu a ile nei o September o tale se fulu ile tai au yo la sa mulmuli nei o floketi le o le Fausaga o ba amal te fa o la mai nga o le Fausia le o ba fangota Samoa ya sola baalo ia ma pau le pe ona tai to le yo pau ia baalo Samoa